ilitum APHLC pen akap prek atung gadi sap tang ho ching puai lo ahol along lisi pon desigiti jok lo non anta ho ching puai he asong ka prek atung ilitum ke labang itum hanang giti atung ke ilitum ga sap ta pere lo gadi sap pere ne pere itu mangke lahilo ka preke preka dinglo APHC ke preka di itu mang pere itu ring nangi itu adet ke do big ni lahilo la sidak ni di pithihek pen pithihek kalilo rong do yo aro padate ni kume lalau neli la ketang pen ho ketang dat pen Robi Kumar Pancho telepon nang lolo ai boni oi lam bonang litung ta ke do yisum tu bonang litung youth secretary ke cheboy yu pute ngini lige kumar lo pu sir sing be mai masing nili do dek ter lo namaskar ju anu pa amaha phi nili metang di telepon ke lo manang thak de chi thela la pu yo ki thi ha no ke break na ho si mi si la pu yo ako do we bange tok lo la so po amanili computer bano lo bati 2008 ni kan sing nama computer hala bang helo dak lo achikim aman ako kapre computer institute ako ke tok la helo ke deren ni tu ke wang ke der inang lo da ke tok number 1 ke itum governor Lakshman Prasad Acharya ake hai governor ake hai pansili tum tok lo lapen against unconstitutional leasing out land of tribes people to non-tribal capitalists for so-called development. The development development of to impoverish sita ito manang kapidugya fan labangge. Kipuge development po sita ito manang kapidugya fan itu je amak ini tu ko ise je itu development karane buli. Kintu asal na amak এতিয়া ইমান দুখীয়া হৈছে আকৌ বেছি দুখীয়া কৰিবলৈ আমাক এইটো এই প্লেনটো লৈছে সেইকাৰণে আমি এইটোৰ এগেইনষ্টত আমি এই মেমৰেণ্ডামটো সাবমিট কৰিছো আমাৰ গভৰ্ণৰ হিজ এক্সেলেন্সি দ্য গভৰ্ণৰ অফ আসাম থ্ৰু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট নম্বৰ 1 के लालो जे Assam Power Distribution Corporation Ltd APDCL atum solar project hala mensing tiso lapen tebok tere arong kaduwe rong inkoi roughly an eviction that si hala daksi 18,000 bighas along lake 18,000 achiri suri krine kep achiri cerai deji alam non het alang litum hala asam mewang tum narjulang bang pulo la solong leke ahem puawe apatave gedi neli la solong ningye piglo apatave pilo ante aku government awe bubedi aprang uta government ke dolo itu marichu habi du ke di hala government kalilang ma di hala government lo las hala bang so government hud ram hok piet lo kadovia panta hala aki jo elong ling lilu ram hok piet lo aki chok che dim bang e kunat lo itung ki chok che ke pudam nang kok lah sohut Samson Singh inti le do son te son pa je plang long le de tia pot lo 1953 ni kan July 21 arni Assam Land Revenue Regulations itum ended lo hala ki en along hala dak lo ka selam along isi kipunangi alam do abinong ke hala pu peden lo kopilo ma kipunangi la po hello je pini haladak land rights ka recognize fan henten budi pu matidi ande haladak kipunangi bange land rights la ka recognize aprang a government ke do hut ka recognize anke lage valid mane lage deng milu pusi hadak tok den nang ya polo hala tok te der ama ilitung aram hok anke ram hok kali pu ake joy lage jokta long li ahem pu avi pu churang la hel ti chok che dim non anda itum mata sisini ni la solam
Itum mata sini ni karbia tu. Lahelo kitok sige itum sini ay. Itum pata and etlo aprampen. Apram na government dulu kende. La India government nangiting 1947 jordan government kali dat. Apram na dulu itum maricho itum habi atum. Itum habi la pen pomara tum lindok po tum dulu ke. Halatum ke doon hot itum ke long ram hok an ke la ke velit nang ji. Hala velit le de posin non itum pobat lo. La sinon itum pulo la bangso a solar project ke pawedat ng G. We oppose this solar project on various grounds enumerated earlier. La so memorandum mag pichihek lo at ma aprang da itum plan lo memorandum PF lo hala ke toktang atensi nitum ke la so solar project nang ni positive lo. La pen ke gas hala biogas, compressed biogas abang la itum kapitalis apan lata kipu ke itum han employment PE pubadi employment PE are ya employment PE apan ambani pan hawan nahi ma ha itum employment kilong ye fangsi autonomous council ke dulu ti hala tum sinang pinang po ana master ke ong Puan master apos ke ong, puan sokita apos ke ong, puan LD assistant junior assistant apos ke ong, piya pa silang PPD. Hala hello employment lo ke, hala ng PF lo te, ito makaprekihang ng yakam tawi nila chinya tengi. Ili to hati ng PF no, kupi pala ng PPD, lanang ipigi apan, tang bagbe halal bak po putang. Bap sige di itu so kaningi chu ke nang rab dun tek council atum di so ki pani nang rab dun tek no nilitum de tube well do atlo halada askim do in my plain district court silo tube well program ase that Itu scheme ase sakadi do selo tu well di nili betang ke claim ti kang wait account lo la do hala tum nang than nun non anda do a hong lo nili tek nang lo non nang litum roha be thile dam se ta tek long yi hala hidiang bong som krei tek long yi ni hala ke tum phat pe po lo nang pa de kar piang long ke ki pu ga har long do ta mo ko pu si hala de ho jai district along ke som me ni Kejai district pen pu hawrak ha ke isivet lo mati a boundary lo ge ke pu ke som no pu harlong do o pu si ipu me po ha da het ni harlong go det le je la hele a district ka pre mo harlong do o hala so district plain district harlong ma pe pu he la si pu ke harlong pe do yi pu lo te district se silam po ta chok lo la son gali lagi itu manang era tek lo ke ambani pan senang ni gende la sintung pulon de la teacher aposan da ke tok dun ni ilitum ke tok dun teacher apos ke doon college teachers university city teachers la kado we do anda ni tum schedule tribe do man pilam non dag local do man pilo employment lam ka mathana lang ante ambani pan wan nai ma adani pan wan nai ma lai tu ka la si aku reserve forest along silong li tang pichu yima thata lo alam lo de lage nili tum han pulo labang so reserve forest ke ha British army sigi pinchong pubadi lage yok na panghuran ne pubadi pu non ke ambani phang hadak si pichui ko pualam lo lage ambani phang ke foresta pipuk me di reserve foresta pipuk me itum phang ke hala Karo la pen karbia tum han hala jilang so long di ahem aret pipuk dam la di ang hadaksi ambania pan aku kipichu po ande ambania pan pimiente dak nitu ilitum ke tok dun ke along leke do an nitum tribal youth the youth tame youth dia tame long leka bia tum hanan pilat no
Ani si meeting lang dan nilipunan lo. Enlak itu. Berian ni. Itu enlak ni. No nama ni application kita po ni. Tapi di itu application to na. Ambannya apa pindah gende. Bilo itu ke application kita long ledet po. Tok nang po. Apa patah nang pian dong posisi pulo. Angge. Netum do dam sipo. APCC tum do dam sipo. Armisi kriptian ni meeting long ne pulo hai. Angge surjorong parke. Do dam no. Take na tum do dam no. Bujodi. Apa sini pulo ni tum do dam po. Sedang nang tum patah nang pidata. Patah nang pipepin ni tum han encroaches po nang puli puke. Apa sini le pulo. CM panili pulo. Oh CM bunang liga surjorong parnang liya mga lihala CM apa. Punili po. Halo patah nang pima nang pipe. Ang gihala ke cite margin dia na. Asong ya kambe. Setanon ke alang itu ambannya pa nang piun pipo putang dia nang parke la ke itu banyak nang pibek nang. Lala. Idong don dito. Laban hala da police outpost nang pibido nang po. Isum sa dia pat. Itu. Laban lahilo la da ke ambannya pa nang ne putip lo. Laban ke ako next ke next appoint ke putlo bangke tribal areas education how that di itum 1000 itum Soinik school di Soinik school nang biji pula Soinik school ki bilote halada ke ko ana percentage logelong amar kusinar biji take lor alam lo non ke ni ye seta mo nang ye ni ye 90% ni ko pa ni ye ko mala sit ke long dön lang nang jong da ding len nang ipupo di put truck ni put para sitim ke nang ipupo nge an ke ko pulo apa kalam le di army sing do ni ke sitok takan nang dun nang nit putu ya an ke ka chipi hala yong di ding tum le ame thang tum le lo ke ka ni pi le po itu madim ke kuku sihala admission ke long do ni la school ni ga ve That exam had Guwahati si kedo. Hala pe na job plain district men si teachers taban waret body. Just same met ke jaluk bari area pe. Jaluk bari malo. Lagi here Chief Minister Himonto Biswa Sarma constituency. Ye hadak pen si amunitum si tet pass waret. Ki hala dakong akiri etum do ulum hada. Kali ke akiri etum ke do ali hada. Kapag passport ilu lah nanti prosno new question papers tahaw filig at pidam article itu mga nang pipida di nang itum ningdo bo GS road along inudar lu sopan nep check hadi ningkan kepa prang lu bola di komande sorma po halata di halapan nep check lagi halak prosno ke jor bang pugante je la son sibi no itu mana son bi beda di ma Soinik school tanga le vela ay aku nang chupasang tuji ha China border lo nang bilang po papiti ali papiti nang po la to mangi bi tuji la sinon itu hala Kargil long ta titidun inglo masudung tidun barat lo kedi papiti nang po ametang nang hakiring me thai do po la si la bangso Soinik school ke la ke itu dak Karbiang Long West Karbiang Long la ben di mahasab ka pedo nang ni usini lipulo ilitum pulo la ben ke hala chotolo kindon harwe langso la ben de chotolo kindon la ben borolo kindon nalong hala da cement factory ako ka selam nam lepo cement factory ka selam ka do ka bepena jo ilitum luder amunitum apan ako kapi lumuchot akam compensation long ikupo hala to mapan hala to malong likilak mo di ka plan matagan ta ingin so memi api apuatum kipip athiri anta halangar lu sidonon api apuatum apan kipip athiri celang dam nang lu sita unelu halangar lu sido non matata ingin so memi la son si non eklem angge la son si aku selam tang le lo hada angge simen ke selam butang simen ke selam lo dalar de aduk ke topik mo bonon aduk ke pik di urong so ke angge hala oisa pipo lang kapang lumakam dei lang kapang lo ito munit nom ang papilu de le
la sinilong matay siwang lo nili secretary do hutha di haflong ka circuit house long sar karbi itu manda haide yo kasi than tu ta chirak me me sar nitum hem an lang nang panglumji pusin nitum ke chi hopo lo pen nitum hem kim lo amon nang panglum le de ani gichi la si puta nitum hem ta nang panglum tha puti kam ko pua lam le lo la le som le la som ke ga ot kahin nung lu di lagay andi ko mat lo son ot na ka pahino la andi la government na tum akam ke claim si tum pada ot na pahino la si tum pulo haladak cement factory la ben ason akahino ke claim di mahasaong bong umrong sung bong so tolo kindon boro kindon la ben ke harwe langso halai hui claim ke dep nang ji kusi tum pulo son clear la me tum dak tok nang no non itu save la solong la pen ke non akaprek la bangko pilio ni ketok ni cini pemi me halang litung ta the memorandum aku akaprek tok to deputy commissioner pansi tok West Karbin long Assam apen chief executive member banako PPG pusipu alang litung ta lason taksi polo Karbin long autonomous council historically is the one of the oldest autonomous councils in the country, which is also safeguarded under the 6th schedule of the Constitution. In the light of the recent announcement of several so-called development projects in Assam, we have no choice but to view these land grabs motivated by private interest. Kalang, latuga ho. Ilitum 6th schedule ke longle tribal domansi reserve tip lokadi. La si, la tum la so siksidul kapi pukang tum si hadi kapi puk bekya pansi bek dorben anung ang huben anung hem anung anatu ang happen ng lutsi ilitum along li nang ichija kam lotrek lem lo lagi ang apota ka lilo lagi ilitum chere nang i non compensation pi ko da puji meni itum lai hui ka sabta matha nang ni itum ning hang nang nelo la si demoralization bomb po itum ke demoralization bomb lote lage chok chelo ajaha tum pu mo itum power bang lote pu de nilipan na nang pu he ili tumang bang lote lata non to ke alang litum chini lo mene te da penangan anin kana pram itum power bang lote ni tum mang sakurita nang pinang ne thang rang pin ni la non ke plang bare tum pen pomat chu hang bare extort bare ini tumki kusi pudi lage chok chelo son bange itu belum ke dua partian amunit sita la son bange chok chelo itu la akahino akam bange claim nang ne pupete ilitum adet ke kivirpo athe mahala daki pulahelo kita belum ke pu monit atum ot mesen do olote adet ka anong tiklongi pada ke toko halada pupi lidaro bang mesen lote det anong teklonggi pupe lidaran chot kalihan ay pu munit ke do anatum aot mesen nangi lansi adek anong teklonggi la si ilitum anta iot ke chebe mesen nang bang si jasemet klem nang po itum ephl si atum ke la penitum chinilo non itum at son taksi niliamen man pupedal pos tanon itum son taksi burulenta parti akimi kasi lam tupo. Ate malaki damtang atum anke home ministry along, lapen government along, party along, BJP along, tikop dun krayla, halatum pang na unit net no. Akiti aprang